паровозик. Чипсы белорусские. Может быть, супергигант взять от Деда Мороза? Взять супергигант. Жемчужина России. Есть открыть супергигант. Смотрите. Мы пропустили Суроватиху. Россия великая страна, что название? Сергач, Вильна, Шубер. Шубер, Урмары, Киснер, Машка. Все это. Сегодня день пассажира. Вот это. И нам дарят чай. Не только чай, еще и И сахар. Именитый сахар. Уникальный дизайн. То есть они специально под день пассажира заработали. Алкоголизм — это страшно. Жанка. Поверните направо, а затем поверните налево. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Kış ışığı havada Qarası tırnay көңіліне Қайсы бір алышта Енді ақыл қайта Барма үміт келешекке Біз һәм алар Соғышалар, досылар, қарашлар Нәпсі бізге Оқытқанар ғибрәтін неге Анытқанар тынышлар Шиқан Tanışlar, tanışlar, çıkar, tanışlar, tanışlar, çıkar, tanışlar, tanışlar, çıkar, tanışlar. Bu şehir uyata sokuşta tarata Жаннаға чөлек бізге қарата Бигірек тілепшен нәрсе үшіпсі Шуны дұрыда ғабетлер сата Әр секунд, әр минут мен ылырғаям Күзге япрақлар көбін сарғаям Ауырлықтары көбіп қылшаям Қарша күндімде мен әлі шаян Қайдан сүрмейді шул қадар шанмау Шектерінің түзілді екі шатырдау Аның үстімнәді қарап қарасам Бұлардан яқырқылар тақырдау Әне айрақтан ғайрақ қырман Әне оятырды кекидек заман Аны анығында тыныш ұтырам Мұнды идеал yanında min adam Bu sene kısmete giderken bazı temenası Kaşı geldi zanım bununla Degirmenler doktora Udara kıyamet kadar Tüm durulay batıra turundan İlden kırvanı kanında Bu bir yetkiyenin tek karınında Ürenişler arasında o en birinci Ягодlar
Yigitlar tınlagız Ayak arsı millet yazmaşı Koşkuz var tınlagız Ayak arsı millet yazmaşı Yigitlar tınlagız Ayak arsı millet yazmaşı Barinan hıyalı Matı kirasi Koşkuz kirasi Barinan hıyalı Başkası kirasi Koşkuz kirasi Barinan hıyalı Başkası kirasi Koşkuz kirasi Barinan hıyalı Başkası kirasi Һәм гадәти елга буенча рум-тур. Иж отель. Монда 2 бүлмә. Монда нигәдер Сергей йоклый. Оттан бар стеле. Чөнки ул эшлимеш. Монда рәсем, телевизоры бар. Монда әлбәттә ванна.
Һәм икенче бүлмә. Менә бездә дә шундый рәсем бар. Нормально булган да, кызык итеп бирелеп безгә ошады. Как по итогам кастинга выживает Александр. Мы прощаемся с Костяжом, выбравшим ижевскую сшитую жизнь. Вот.